hau. Rau mat bay na. Ku belai ya pi barok ki perlok ki bapek ya ka channel jonga. Dia mentangan kait yang ni so ubang atung hangnya tu la i mentangan kait ban siat bat do senyang. Ba idang tang arteli hatu kasngin ngaladep kait. Dia perlok hakani kapor ngaladep pen kre ya kini uni upiat ngalaot shibun te handi nang to ngasa teliat ha uban teliat nang takane kado senyang jong lajong te hang tau sok men kendung nang tau sok men ken bat hang ni pede urun sun sing bat sok marit bala dung lang te hakane kapor ngasang ban siat no ya kane nang ko ngapun ku ya kane ka uni sok bat hadi nang to geraing rit ya uni upiat te bat ikne kado senyang pede ngansa sedik pensau shwa te ngansa syat te hane ngan ai su us shen rai kendian ngan ai chili powder kau ngala aklet menia ban yathu ngala dep gran yu ni kau ru te ngaber kendiat yu kau hang ni hadin nang tongan sakle ya kini hadin nang tongan saprai pensau ya kan ya ka do senyang dia mentangan prai no yo ni do senyang ti pen prai no ini do senyang ya uni upiat pade ngager teliat ha uni ba uni telak long upiat ubang aladep grind kumtu teka do ke baladep sedik pensau nang ta pede usok sau ubang aladep grind te mentang asdang ban siat no ya ka jenta te uka umpaniang kala long dengan ai no ya uni urun upian dengan sedik pensau syo upiat ada nang tu ngasat ya kini syo ngaklem ai maslai hang ni nga ai tang urun sun using bat so marin te uni upiat ula sau te mentangan ai no ya uni la terpan bat so menken uni urun using bat usok marit dengan ai no hakani kapor but gas lalut gas ngan hap pendai gas suah te mentan kumtu lalut gas dengan dang pendai ya gas te mentah hang ni ngeladep tep urun sun gitu berokhoy te mentah hang ni sa sipangan ai no te mentah uni ula sau ula long bangan ai no ya uni mentangan ai tang kendian kan ban sebok bahau tu tiap ai ban i bah dia kena kapor ngan ai no ya uni usok sau ubang aladep grind te mentangan i syo kumtu haduk bakan dalalong bah kanesa si pangan satep ya to kaduk senyang ka bang aladep sedi te mentangan i syo kumtu ngan tap syo
te mentangan pej kalak long kan ni kayu bangan ai no bangan tep no saya uni udo te mentangan tep no kan ni kado pangala dek sedi te mentangan ai uni chili powder oi uni so menken bangala dep grind mutong nganam ai buntan namar balasan mentangan ai melu dengan tap shua ngan ai no kendian te hang ni pede namakan dia ka uni udok rong la dep sedi ni dengan ai kendiat kenang bakan syok bah ka deka akan ni ka do bab ni usah sau bang ala dep grey tangan ai kat banda syok bah ka ni ka yung nam ai buntan ngan ai tangkum tu ti kita kala long dia kabakat do ngan ai uni udon ya ngan beri udon na ya ngan sarano dia kan ika jentak kala long dia mentangan rano ya kan ika jentangan pendip no ya kagas nhưng tuh ni Omisha bat Anisha di lawai school tinggal ada pensum ya kini ya di kemi klem rasop tinggal pentek tak kajan roang ong hai friend kum nu pilong ong ngite don exam menta ong ngite don exam mentah ongi la depen sum imedang Teba pelingan ya tu ya pi kini ong ikemi jong kini kilong ba iduna kum tomo te takadau ngahap pensum hap pen krekot hap ai bam ai di ya kini nama bangi isen te kide ki kunju bahiang jongi jongahi te kini hajung syaba kini ngila ayalong kum tu lai mi it so mi it hi te tambang ai isnai takadau ngahap yalam hi kini ngap ai bam hap pe hi hap penbiang hina dong hadong naduk ka bangan hap penbiang hina tu school ki by school kino berak ko ngap penbiang hi kini yang hap pe hi ong hyperlock kum no pilong nying lam da Anisha ini dia Anisha, ini dia Omisha, ibah beriu ha Omisha. Dia lah depan senyu longkar libha yang hai. Anisha? Hai. Dan sopti te kadang ngala ong ikmi ong warak sopti te ke krem yara tengah pentek na kajain salah. Skuny. Ini ikmi jong i Omisha bat Anisha. Te meski kum tu ngap hayarap kami ikan diat kan soi kat bai ila tambah ngahap ban suong bai i kung hau raumat bai na te perlok kini ki cinta ki bangala depan krek ke bangala dep sen kani di do sniang nangta hang ni pedi udai bat kajor te hanya pada utung bombe bat sok sau tambang klempen isya pi ngasa peni par hak kowe kapot te uni uja merdo bat ujen lang ubanak per te perlok pi ikum no ya kane karukom siap jonga te soba saya comments ngadon hang ni bangan reply ya ki comments jong pi
Te kuble sibun ya pi barok ke parolok. Ki bala ya pe ya ka channel jonga. Per ki baya kersan yang ngana kapor sya kapor. Te kuble sibun ngin saya siap pat bat pihak kowe pat ka video. Kuble sibun. Kuble sibun.